Gakwata ogeni orengi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu nkiailia ntumiri imwe ciira ciomba kwithira cietu kinyila methene tu ya ndeto kumane na kiuria kira tukuritie ntuku yeru ari kiwokuwa inkuromba atongeria ba East na West bakera ndhibo kienda bakomba kureta ngwataniro kana thiri ki Mount Kenya East na Mount Kenya West waretwa nyonta kubwa kumandherone kwa mambo ya ukabila waache maafisa wa usalama wa jumuike amani itapatikana. Huyu Mutembeko kwa Wero TV asiamini kama itawezekana kwa sababu hawataki kuungana pamoja ili kuongea vile watakavyosimama kwa msimamo mmoja. Huyu Kiremi na Mwenda Kaboito aliwa akuwezekani kabisa. Rikana kwithira kiaraniria batuna twatiri tukwithira tukithoma imwe cia ntumiri ciaku. Twishokerani ati mubunge wa mwekro wa kaunti ya Meru nongelete kayo kawe kisiasa iririo kaiteneka muno ciegie mirandire kubwithwa Meru rungu rwa thirikari nene hakianangirekana na thoko ya Gakoromone ire kwirikana kwithira gairi milioni $800 kailemia wete kwina bata ya Meru kwithira bakiwa tambaru thirikari kethira watimbaru bayu po kwithira bukijania na machiara ya wete na mbere na itete mbere na kwithira kiwirirwa thirire kuonekana kaunti ya Meru kaitenekane nya kiromba mbeo mbithi bategetekiria kwithira betumirwani ya siasa aichiendi. Anthony Kathenya atumenyethie cio. Watu wa Meru hoye! Kagita kala tongere thirikari ya Kenya Kwanza bathite na mbele kwiyumiria na gutetera utunguke bwa Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki. Mutongere wa Ekuru kaunti ya Meru Karambuka Ilemia ni umiliti na kukwatana na kajuga tongere bangi na kuulia Meru kwa Rais William Ruto okiri na kanya gakurutera Kenya wera na one Kenya mwaka 2027 bakamula kethiro Rais William Ruto na rutete wera kana terutete. Jao muchonko uga Rome was not built in one day. So itu thirikari yetu ya William Samoei Ruto kanya aite ngugi 2027 yete kuraja are moi ngugi togo muita kwende kwinae oni kuga 2 terms lakini nyanga narawira kwinae bunga are mo guita ngugi bumwire no are merwe aka ananjao nyaba tu no twane Karambuka Ilemia kiola ya Meru batikalinge gituma nontu Kenya bangini bakolinga na kwelithia the county ya Meru ni thite na mbere kuguneka nene kuma kethirikari Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki. Kwa Meru na inkobwera na ne Meru nitete bwaga honestly Meru nitete bwaga eno kiri ituthugani ora tukuthithia tukaringe tuma nontu bangi bakoringe tuma tumenyora President Samoei Ruto na munini owe Profesa Kithure Kindiki wetu na tuchumeretie muno ante kwenda kwarija maingi kenda nao tubakanya ba tu nyamantu yangi ja manene. Mubungo jwa Ekuru kaunti ya Meru akigwetaga miradi mingire thite na mbere tawakibwa thoko nene ya milioni $800 wakibwa barabara gukirwa nkathi kwa thibitari ja Meru wikiribwa stima na miradi mingi na kiongo chokeria president wetu Rais William Samoei Ruto nkatho cia mwanya imbija antu bamwe bate kuona na bamwe abakuria kuona iba kuona ndi abaregete kuona twina thoko ejete Meru ao ya 800 million no tenange ira kwa thoko ina mbesa taiu na inkuona ECDE kithithwa inkuona barabara imwe ikubwithwa we mantu akwendelea na mantu yangi na mao kwina stima ikuthithwa no itwetere na South Imenti wikira station ingi stima sewage ne kuthithwa mawa na nya konto kunthe inkuona baithithia Huduma Center bara batare acho. Karambuka Ilemia itho kagita gaka na uliteimwa na bitegete gutumirwo thukuni na siasa kagita kala kwethenia wagibwa wera ni thinere inyiritie nde nyingi na Kenya ke Karambuka Ilemia lwakilagi mwana kugwata mbaru Rais William Ruto na kumwokiri kenda omba kuruta wera bwije ngugi iteo nya America inkuwa bakiwa unemployment wete UK ukaiwa unemployment kwa ute Kenya ke na ito shiomie na ara mtu are buga tumira bobo ya youth please ikaba wandamete ukawe ito kwenda gukarande twaranerie kenda tumenya na ara ngugi ikauma so give credit where it's due no wa chonko bauga kwa unjatwe kada mtu na uturetera maendeleo
ato muthere murejo unanya ya twekenda no tumwe peace. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.